Loy, hari ini sepi banget yang main ya. Anak-anak pada kemana sih, Loy? Gak tahu. Tadi gue liat si Ima sama si Rena lagi kongko di pos. Kita bete banget ini, main berdua doang. Gue mau balas dendam ini. Dari kemarin gue main dikelecehin mulu sama si Imam. Emang suwe banget tuh dia. Sono, coba Gida, lu samperin sono, ajakin main dia. Lu aja sana samperin. Kayak nyuruh-nyuruh gua lu. Lu kan sama gua tuan gua. Moncong banget lu. Yaudah ayo, nih kita habisin dulu main. Ntar Ian, ntar gue yang marahin ntar dia. Ah. Woi buset lu, main kagak ngajak gua lu. Lah sini lu main, emang gue takut sama lu. Gua sama Rena lu udah nungguin tadi di pos. Nggak taunya udah main duluan lu. Mentang-mentang gape kali lu main gundu. Sini lu. Renal, kita ikut nimbrung. Gua mau ngabisin gundu aja ini hari. Makan Bu. Ini pengen air minum dulu. Kecil begitu dong, tampaknya keluar kecil banget bawahnya. Peng, lu kayak anak-anak lu. Lagi pada main gundu. Iya ono put. Ada Imam juga ono, musuh gua. Emang gua lagi cecer tuh anak dari kemarin. Ayo put, kita ke sono. Ikut main. Cuman kok kagak bawa gundu put. Udah Peng, gua pulang dulu. Ambil gundu, pakai gundu gua aja dulu. Bentar ganti lu. Ya udah iya. Gua sono duluan ya. Tapi lu nyusul. Iya. Udah duluan ya. Udah sana duluan. Woi. Mau ikutan nggak? Main. Sini lu main. Emang lu yang gua tunggu-tunggu lu. Buruan mari lu. Ntar no. Putra lagi ngambil gundu. Kayaknya lu gak seneng amat sama gua. Peng, gundu aja masih minjem lu. Kagak modal sekali lu jadi orang lu. Tahu lu Peng. Datang kagak bawa apa-apa mau ikut main. Sono lu, diam-diam lu di situ lu. Liatin gua nih lagi pada main. Ini Peng, gua udah bawa gundu. Lalu ganti ya. Awas lu kalau ganti lu. Yaudah ayo. Kita main. Udah gak sabar lawan lu. Udah mari main ayo. No gundu dari bawain no Putra. Gua mau tahu kemampuan lu. Om Pimpalayum Gambreng. Widih, asik gue menang duluan. Pokoknya nih hari gue menang dah, gue nggak bisa nih dikelecehin lagi nih hari ini mah. Woi ayolah, kita ngambreng lagi. Om Pimpalayum Gambreng. Wih, gua kedua. Lumayan lah, nggak apa-apa daripada gua terakhir. Ayo burun dah, gambreng lagi ah. Gua mau menang ini. Om Pimpalayum Gambreng. Wah giliran gua nih, gua juga kagak mau kalah sama lu pada. Ayo burah gambreng. Om Pimpalayum Gambreng. Nah, gue keempat nih, tinggal lu berdua nih. Mampus lu ya, tinggal lu berdua nih. Pasti lu bentar berantem nih berdua nih. Buset, lu kalau sweet yang bener apa? Sweet Jepang apa sweet biasa? Lah gua mau wajar orang Indonesia, sweet Indonesia. Lalu orang Togo pakai sweet begituan modelnya. Udah, yuk ulang lagi. Kita sweet Indonesia aja. Uhuy, gua menang. Jorogin aja lu. Gue yakin banget nih menang ah. Widih, asik gue dapet 3. Lumayan dah nih. Hihi. Lumayan dah nih. Ini giliran gua nih keluar nih. Gua juga nggak mau kalah Pin sama lu Pin.
kayaknya gue keluar banyak nih Pin daripada lu Pin. Lumayan, gue dapet 5. Jalan gua nih ya kan. Tuh lihat nih. Keran gua nih ya kan. Tuh gua kata juga apa? Gua dapat 4 biji kan tuh. Tuh nih gua beresin dulu dah. Ya kan? Giliran gua nih Peng, Mam. Lu lihat nih, gua dapet tipe anak pasti nih. Shit, dapat 3 biji doang. Lumayan ah. Lumayan, balik modal. 3. Giliran gua nih, jangan goda-godain gua lu. Lo sama. Emang enak lu, gundul lu gua habisin. Rasain lu. Sundulan banget lu, Mam. Gua belum jalan lu udah habisin. Lu kalau nggak senang sama gua ngomong. Lah, apa lu? Namanya permainan ada menang ada kalah. Emang nasib lu aja apes. Lu kayaknya dendam banget sama gua. Lah ngapa lu? Sini lu. Sini lu. Hapus lu. Pakai jalan lu. Panggil babu. Sini lu. Hapus lu. Ulangin bapak gua lu. Panggil sama bapak moyang lu. Gua gak ada takutnya. Gua tungguin dimari bapak moyang lu. Kemana ya si Mam? Mana gua ini? Jam segini belum pulang. Ini kagak lapar apa perutnya? Kemana ya anak ya? Lah, kenapa tuh si Mam pakai nangis? Buset, kejar bener lagi. Apa itu dia? Ayo dipukulin be sama Gepeng, anaknya Babe Jali. Kenapa lu set anak gua sampai biru begitu mukanya? Parah banget anaknya si Jali. Sampai bonyok begitu, biru begitu. Sedang sampai biru begini. Ayo samperin. Masuk. Weh, no, lihat no. Siapa no yang datang no? Babanya Imam no. Mana gede banget lagi badannya no, babanya. Waduh, iya no, dia dateng. Babe dah urusannya. Wah itu Peng, bapaknya datang no, mana gede banget lagi no, mampus lu dijak lu. Gua ikut-ikutan ya, nih gua ikut-ikutan, mampus lu dijak bapaknya lu. Ayo lu Gepeng, anak orang dinangisin. Ayo lu diemin lu, weh. Dijak lu. Ayo lu. Bisa ini mau dikejar lu. Untung gak ikut-ikutan gua. Mampus lu. Aduh, gimana ini? Mana bapaknya datang lagi. Aduh, mampus dah gua. Lu apain anak gua? Sampai nangis begitu ngadu pulang ke gua. Ampun be. Bener-bener lu. Ampun be. Lu nantangin gua tadi. Ampun be. Nantangin gua. Bener-bener lu ngajar. Lu ngadu sama bapak lu. Ampun be. Bener-bener lu. Berani bikin biru anak gua tuh lihat. Lu bikin biru lagi lu. Lu bikin biru. Ampun be. Aja lu bener-bener lu jadi anak lu. Be gua aduin lu be, Babe gua lu be. Siapa itu nangis sore begini? Dah. Si anak gua tuh nangis ngapa itu? Udah hitam pakai nangis lagi. Saya diketok be sama babenya Imam be. Emang bagaimana mulanya? Bisa mewek begitu lo? Apa lu mewek? Ngomong, mewek aja lo. Gara-gara main gundu be, anaknya curang be. Lu dikeplak sama dia? Iya be. Saya samperin dah. Emosi gua anak gua gini. Lu diem, mewek aja lu. Lu samperin. Tong, emang bagaimana ini mulanya? Anak gua sampai nangis begini. Jadi gini be, si Gepeng kalah be main gundu. Dia malah ngedumel sama anak Babe. Buset, ini ulah siapa anak gua mewek? Siapa nih ngakuin? Gua emang apa? Gua emang apa? Ayo. Kenapa? Woi,
Hui, belum ya? Belum. Action yang bener deh.